Mana tabuk nini mote hengkai nogo telang sinai bai am tuja. Puilana narong jotto nalam sopo pael songi joksenalo narong nogai mangkana video kisa clip munai Sanjana nogo telang sinai bini amu bai babu bosika nogo nutui paisinai ni saka sini dara pohor bai bisal abono kisa kok songi mani nogo telang sinai munai tamu kanya bai kisa sa matai rok rinaya ni hinai bosika nogo nutui telang sinai hinai last 3 minute bagai gosliya bini amu bai babu tabo ke thangai sogai kasini sat dinesh debunma bujugani bagai ke tam kok sakan rakisa sa video nanya je sini dari vlog bo tam kok kesa khalu purongno kisa khnanya din rok mumbai tewa si thangai bono maganang ngthon bini thani khibuine ke bo thaitung maganang thangtung tobo seng ktheinole ai kthangnole kthisi ke tonimaliya no opinion asungno ang manai Sanjana nogo tongtutui theirenani musungya chiri khogai nainani musungya bono chiri khokjak nogo tongtutui bo hospital nangko hospital chiri khogai ting Mumbai chiri khogai ting thikno Sanjana deborma theisinai seng je chuba laimani kosto mosto ke seng satung hnya wate hnya seng rang thumuni ke chuba laimani a manai Sanjana theisinai but last option tongko kaisa kemoroi ne ke bono naimangko thingno bini lungs rok bini liver rok damage ung thangba ke haipano sengbo saimano puilano saimano seng a borok ekdom thongorok klaijak basai bumaya nangi bumaya sai bumaya seng saiman tinja seng suba laike tamni bagai seng suba ka bono seng bono to nogo pok pok laiting hnai klai thaiting hnai seng subaya seng to bono last step jora seng nainai hni ani mote khai ang subau ang phunga se siri video nukhang ta punjo brush punjo khai ko ang numa mote numa logro ang video ma khai kya tamni maka seng bono naina ni musungo last step jora please ani koimo last step jora munai Sanjana no seng treatment khainai je public rok rangsu amane naka pura thangtung na thangya tung abo bai onyono phanu chubaidi bat bonole seng last step jora seng naina ni musungo seng bono nogo tongtu tei chiri khogoi kapjak seng naina musung liya sengbono last step jora nangka bo hospital o thuitun a muchung ma bai angle bono ani opinion mo bono ang rangkhage ang riu ang bono nogo thipaitung haina hai Bangalore kisa beraine ke nogo thipaitung Bangalore malia yakar rekha bat borok bo to sawo last step tongko kemoroi nyai mano ke seng kemoroi nanya ni muchungo bono please Sanjana debormani family rok o rang engkha public ni rang te Sanjana deborma no a rang bai a rang hanyom bono bin thani khibya punyo on thani pun khibutung do maganang thanglia but bini thani bo khibi hitun maganang ngthon bini thani khibuine ke bo thaitung maganang thangtung tobo seng ktheinole ai kthang kthisi ke tonimaliya abo khle ang ekdom chajagliya jara jara chuba hornai jara jara rang rohriya kurok tabo kwbangman tongkhana khaklayo ang borno bo koinani musungo norok please arang rok no norok tabuk sak norok gurubo ngaba gurubo no tongradi nangkaba seng manai Sanjana no tewasi treatment khaini ke rang rok nangai thangka afur nai eba khate khoroksano norok relagi arang no hake ani opinion asungno ang manai Sanjana no nogo tongtutui theirenani musungya chiri khogoi nainani musungya bono chiri khogjak nogo tongtutui bo hospital nangka hospital chiri khogoi ting Mumbai chiri khogoi ting nangka Mumbai tewai se thangai bono kemoro thum te kaisa kok please patient ni bwskango norok negative kok tasari mane no bo theisinai botei tonglakha amte hai kok samani bini brain o teb effect khlayo bini brain o effect khaite khaite bini bwsak rok sap amte hai ken nosto ngnai tei thangnai bo bono tabuk sak o sungsaro tongsak sakle bono kaham sung sawi ne ke sung bujugui roha thai khlayo thingno bo thiti tei ngai tonka phiao bini khawo khaksangna tei ke sajungma ang ko ahanok nung thangnai do nung tawana di hini sung bono phandro thai khlayo sung kwbangma educated tongo sung phandro thai khlayo bono
जों पेशेन्ट खरकसो पेशेन्टनिबो जिकुनु पेशेन्टनिबो सांगो ओमफ्राय नेगेटिभ क'रक साले बरकते बासिथाय लाखनि आं खाख्लायो बो बासिनो दंफानसो बिनि बख्रक साइबायनि बनो डिप्रेशन बो आसोकाय डेन्जारेस डिप्रेशन जे रोग गोथां दंथि फाना बुथारखिबि मानो आबनि बागै बनो बो अलरेडि से डिप्रेशन क्लाइजाक तेबो डिप्रेस ताख्लायदि बो नाखते एक मास बासिथों ते 2 दिन बासिथों खाकसांग्रि हदि आसुनो आनि कयमु हामबाय। तो हाँ, ये फाइनल पॉइंट, फाइनल डिसीजन अब ये लिया है कि कल 22 तारीख जुलाई 22 तारीख जुलाई को ये लोग वापस मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाएगा और वहां इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां वहीं से उन लोगों ने पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था। तो इस बार भी ये लोग वापस सिर्फ बैंगलोर में करने से टाइम लगेगा बोल के अभी डायरेक्ट टाटा मेमोरियल पे जाएगा और ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि वहां का डॉक्टर्स भी जो भी हो सकता है वो करेंगे अपनी तरफ से, और जितना लंबा खींच सकता है इनका ट्रीटमेंट के लिए और जितना उन लोगों की कोशिश है वो जारी रखेंगे वो लोग भी। वही है आप सबके लिए अपडेट, ताकि आप लोगों को भी उम्मीद ना टूटे। हम अपना उम्मीद कायम रखेंगे एंड कंटिन्यू रखेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। हाँ, तो मम्मी और पापा, उनके मम्मी और पापा ने भी खुद बोले थे कि सवेरे से कि हम भी और सरेंडर नहीं करना चाहता। ठीक है, पहले तो उन लोगों ने बोला था सरेंडर कर देंगे क्योंकि उम्मीद टूट चुकी थी, अभी उम्मीद फिर से जागे है बोल के ये लोग वापस टाटा मेमोरियल में ही जाना चाहता है। तो इन लोगों की डिसीजन से ही अभी टाटा मेमोरियल पे वापस जाके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा। थैंक यू।